Dobro jutro. Ja sam Gordana Matić. Čulo sam da su ovdje najbolji čevosi u gradu, pa... Ja sam Lana mislio da ti preuzmeš radnju. Zato nemoj se ljutiti, ali nisam magistrirala da pečem ćevap. Samo da pozdravim velikog maga. Kako je Halde? Kako se nese? Je dobro? E pa sada mi konačno mogu reći koji su najbolji čevosi u Sarajevu. Čevabdžinica Mula Hadžić smještena u zanosno okruženje Takše Sokaka, pravi biser ovog grada. Šta je? Nemate pametnijeg posla? Pa i nemam. Gledaj, 30.000 pregleda. Fino. Šefe, ludilo totalno. Ma sjajno. A što ona ima da dolazi nama ovdje iz Zagreba i govori koji su ćevapi najbolji? Treba mi da sjednemo i odlučimo koji su najbolji. Jel? Rekli su da si me tražio prosti, ne stiš. Uđeš mi ratu. Okej, donijet ću ponedjeljak. Aj, siguran. Ej, čekaj. Sranje. I kod mene je. Kontuo sam da napravimo takmičenje, a? Skupimo pravi sarajevski žiri i neko oni odlučuje čiji ćevapi bolji. Evo, tvoji su bolje, ne moramo se takmičiti. Moramo. I da stavimo na internet.